Pisalo se je leto 1966, ko je Toyota predstavila Corollo. Prvo tole. Od takrat do danes so jih proizvedli 46 milijonov, toliko avtomobilov pod istim imenom ni prodala še nobena druga avtomobilska znamka. 11 generacij Corolle se je doslej zvrstilo v minulih letih, a pod istim imenom je zdržala samo tista originalna limuzinska Corolla. Takšna, kot jo poznamo v Evropi, je leta 2006 postala Auris. Spomnim se, da so takrat pri Toyoti razlagali, da je Corolla zanesljiva, a skrajno dolgočasna in s Aurisom naj bi bilo vse drugače. No, danes pravijo, da je šlo v resnici predvsem za vprašanje tehnike. Namreč nova Corolla ima zdaj enako platformo kot vse druge aktualne Toyote in prodajala se bo po vsem svetu. A skoraj brez zadržkov si upam komentirati, da so Toyotini evropski menedžerji takrat vzvišeno silili v samo svojo smer. Ta pa je bila kar nekako zagamano eko in preveč odmaknjena od tistega, kar hočemo kupci. A kaj je pravzaprav to? Zagotovo ne boste presenečeni, če vam povem, da imajo v tem avtomobilskem razredu glavno besedo športni, dinamični avtomobili. Različice GT Line in takšne s podobnim imenom so najbolje prodajane različice tovrstnih modelov. What drives sales is emotions. Of course, we still need to have very reliable car and technically very good cars, but the emotion, the overall emotion that you get, this is what drives sales. So our boss, Akio Toyoda, he's a car guy, and he really wants us to make cars that are really nice to see and to drive. He really put a lot of pressure on the organization. The first thing he did is work on all the non-visible parts to make the technical performance to the highest level possible. And then also, thanks to the technical, we had also more freedom in terms of styling to change completely the proportion of the car, and that's why you see now the results. Toyota je tako še pravočasno dobila nekoga, ki je stvari spet postavil na pravo mesto. In rezultati kažejo, da ukaz zaposlenim nič več dolgočasnih avtov ni bila osebna kaprica z dirkanjem zasvojenega šefa, ampak odgovorna poslovna poteza razgledanega menedžerja. A kakorkoli, s prihodom Toyote so se Japonci končno tudi malce sprostili. Ugotovili so, da dinamičnost in pa okoljevarstvo dejansko lahko gresta z roko v roki. Na kakšen način? Simply by developing the technologies, pushing the boundaries of new technologies. I mean, we do now racing, right? We do endurance with the WEC, we do WRC, so we are learning a lot from those competitions. So how to push the technology much further to deliver better performance. And actually, if you deliver better performance, you can also reduce the fuel consumption. For instance, with the new 2-liter hybrid, we have improved the thermal efficiency. Now it's 41%, it's the best engine you can find. In novi dodatni hibridni motor je ena ključnih novosti nove generacije. In po prvi vožnji poročamo, da je 2-litrski hibrid značajsko veliko bolj prijetnejši, naj bo med umirjeno ali pa dinamično vožnjo. The 2-liter has quite a strong torque. So thanks to this stronger engine, we actually don't need to rev so high because you have more torque at low RPM, so you don't need to get the power at a high rev. Also what we do is we use more of the electrical side because we have a strong battery. Also the motors are smaller with less inertia. So by using engine that has more power and more torque, and also the electrical side that has more power and torque, we can reduce the RPM. Kar so Toyotini inženirji dosegli, pa lahko vozniki po novem tudi občudujemo. I remember when I was a child, a car without a rev counter was not a real car. I mean, I need to have it, and now we have it. And then you also can see how the engine works, and you will see that now we have improved a lot the linearity. 2000 € višja cena se torej zdi kar upravičena. V tem 2-litrskem hibridu pa voznik dobi tudi obvolanski prestavni ročici, ki se v hibridnem menjalniku zdita nekako nesmiselni. We call this a CVT, but it's actually in reality not really a CVT in the technical term. What we have as a technology is a planetary gear. So you have 3 power sources, you have an engine and 2 motors. One is a generator and one is a motor and generator. These are the 3 inputs, and an output are the wheel. And in between those power sources, we have the planetary gear. And this will either use more of the engine or the motor and tell what motor or engine needs to work.
And this behave or give the impression of a CVT. Now, if you play with software, you can create some artificial gears that gives the impression of a more mechanical transmission. Prednosti bo zaznal še zlasti voznik, ki avtomobil čuti. But of course, sometimes you want more an engaging drive. When you drive and you're in a curve, you want to have a transfer of mass in the front. Then you can use the artificial gear to have an engine brake to transfer the mass to the front. Ob vsej tej novi dinamičnosti Toyote pa ne pozabimo na uporabno, racionalno plat Corole. Corolla je torej globalni avtomobil, kar pomeni, da se bo po vsem svetu prodaja enak. A to trditev je treba vzeti nekoliko z rezervo, kajti po vsem svetu se bo prodajala izključno kombi limuzina, 5-vratna verzija. Globalno najbolj številčna bo verjetno Corolla sedan, se pravi limuzinska verzija. Prodajala se bo namreč v Rusiji, po vsej Aziji, po Afriki, Južni Ameriki, Ameriki. Karavan Toyota Corolla TS pa je izključno evropski avto. In če smo doslej rekli, da morajo sodobni karavani ponujati 600 litrov prtljažnega prostora, no, Corolla ga ponuja. A še bolj kot samo prostornino navduši z ureditvijo prostora. Na voljo je namreč za čiste tovore ali pa za umazane. Pika na i pa je luknja v dnu, ki sprejme celo klasičen letalski kovček.